Shalom, selamat pagi Bapak Penang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Paima ijalo hita rigapan sigano pari batta bani panorang sogot nerion. Pasada hita hurta martongko mahita. Terima kasih Tuhan bani bagel ni panghidopimu ban nami. Itugu-tugu ham, itatang-tatang kam, itukol-tukoli ham, jana irramot kon ham. Daging pakontori nami. Mambenbuhay tetap hanami dirgas, makorjahon horja nami si gano pari. Sogoton pe, mangelik doha nami hubamu. Asiguguh na humbamuin, marhite hatamu, nagabi onjolan ni haporsayon nami. Natotap, aparguguy hanami, rosi, mambere, malas niurban nami, makorjahon horja nami si gano pari. Bagas Kristus Yesus Tuhan nami, jalan merapakon tonggo namion. Amen. Bapenang nalongan ni bagas Tuhan ta Yesus Kristus, ijape na siya marayan bani panorang sogot nyarion, naboy sisihanay marhito ni channel YouTube on, rigapan si gano pari bata sa darion Jumat, tanggal 25 Agustus tahun 2020 ay matarsurat bani buku Pesalmen 22 ayat 2, nama katahon sonon. Nama diardo memuji Jehovah, apa mandudingkon goranmu, ham ale si timbulan. Bapenang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Onggado ipardete hita suan-suanan. Anggo adong ma naman lingoti pasti do huja pusuk ni ay ma arah ni parpoltak ni mata niari. Anasil subuton hunjai tanpa isadari hita. Garis suan-suanan membutuhkan, mamurluhon, haguluhan, ipindahi do mataniari. Halani mataniari do naboy membahen mangan suan-suanan ay. Ay maase ulang tersonggot kita anggo misalnya adong bunga i rumah ta, pardete hita, do pakja mataniari pasti hujay do iyaya. Jadi garis suan-suanan pe iboto do huja haguluhan. Nah, marhitehon ni hata ni nebata, nagaberigapan si gano pari bata, totu maningon sonai mahita homani. Garisuan-suanan ibotoh do pakja jupahan haguluhan iya. Totu sonai do hita, na memberi haguluhan bata, ay mane bata. Na mamasu-masu perguluhan ta, ay mane bata. Asi maningon lambin robagas do panandayon ta bani na bata. Jana maningon lambin rotakas do pamujion ta kubani na bata. Jana maningon lambin marlegan do pamujion ta kubani na bata. Marimbang nalang mananda na bata. Jadi ibagas perguluhan tahun bahat tumangdo nabuhi mambahin hita tarlanglang laho memuji na bata. Baik ay kumbagas dirita sendiri, sonay age kun luar ni dirita. Tapi maningon ijolom hita do songon prinsip ni parpasalmen on. Bahasa namadiar do memuji Jehovah apa mandodingkon gorani. Jadi salinari maningon ipajonom hita ibaga surta. Madiar do memuji ne bata. Totu anggo horja na madiar do memuji ne bata. Horjahon hita maay ibagas parguluhan taon. Memuji ne bata totu lang pita sekedar mandoding lagu-lagu rohani tumang kita lang ya. Tapi memuji ne bata ipataridakon hita maay. Marhitehon ni hasir sironta ibagas parguluhan taon. Makorjahon aha natinitahkon ni ne bata ko bata. Nama dear ay pataridahkon hita ma ijape hape ni hita nuan tading nuan marhorja inidah kita ma bahasa horja ta ay pe horja nama dear do ay hitita laho mamuji Tuhan asya horjaon hita ma ibagas na diar homa jana dihardo memuji Jehovah apa mandodingkon goran ni nebata na mararti doay. Aha pe na masa, aha pe na dopa kon hita ibagas guluh taon. Langadong naboy mangambati hita, naboy manlanglangi hita,
laho memuji apa mandodingkon goran ni nebata. Halaniaha, halani nama diar doai. Jadi ulang talu horja nama diar, halani adong namasa, adong si pikir hononta, adong parut tolonta. Jadi justru maningon horja nama sambor do isimbili hita. Jadi anggo horja nama diar ulang simbili hita. Anggo horja nama diar maningon horjahon hita maai umbani borsih ni uhurta. Halaniaha, halani nama diar do mamuji nebata pataridakon hita ma pemujion ta hubay nebata. Marite persahapta, marhite horjata sigano pari, marhite carata makorjahon horjata. Pakai hita maai gabe pamujion ta hubani nebata. Gabe doding ta bani goran ni nebata. Halaniaha, halani goran ni nebata ay mapasing. Jadi maningon taridah dohomani bahasa marhitihon ni parsahapta, marhitihon ni surat-suratta, marhitihon ni horjatta sigano pari, ijaga hita, iramot kon hita do, hapasingon goran ni Tuhan. Jadi maningon yahap kon hita, maningon ipataridah kon hita do, bahasa ramot tumangdo hita bani goran ni nebata ulang sopat halani pangabakta, halani parsahapta, halani surat-suratta, gabe masambor goran ni nebata, gabe butak goran ni nebata, halani ai totu halani mangahap do hita, nama diar do mamuji nebata, madiar do mandodikon goran nebata, puji hita jana ramot kon hita matongtong hapasingon goran ni nebata, ibagas ganupan lahwanta sa ganjang ni arion. Amen martonggo makita. Ajari hamhanami tongtong Bapa. Ase ibagas ganupan gulmit ni perguluhan nami. Tongon, mangahap ka nami. Namadeyar do tongon, memuji goranmu. Namadeyar do tongon, mandodingkon doding puji-pujian. Ibagas nalaho papasingkon goran. Sonai matongon Tuhan. Orini pe marhorjahan nami ijuma. Marhorjahan nami ipartiga-tigaan. Marhorjahan nami iparsikolahan. Marhorjahan nami instansi pemerintahan. Marhorjahan nami perusahaan. Haganupan ibahen hanami ma. Gabe pamujion nami hubamu. Asihan nami pe ibagas pokut niuhur, ibagas porlu niuhur, jana ibagas dong tanggung jawab mahoma makorjagon horja nami nagabe puji-pujian doding nami manramotkon goran mo nama pasing bagas Kristus Yesus Tuhan nami joram rapakon tonggo nami on. Amen. Oras bataganupan bapenang anduhar matongon. Ahapenani horja honta pakai hita maai. Gabe doding puji-pujianta, gabe pamujionta, bani koran nene bata. Ando harmatongon tene. Shalom.